I'm on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe. I evo nas ponovo na Zokijeta. Danas jedan, pa ajde da kažemo, neće biti toliko dugačak klip, ali ajde. Dakle, jedan veliki pozdrav za Ivanu Miletić. Dakle, da krenem. Biće održan jedan humanitarni turnir 9. februara u školskoj sali u Titelu. Dakle, radi se o Milanu Borenoviću koji je oboleo od cerebralne paralize. Organizator jeste Mićko i ja sam se začudio, znači onda nisam mogu da verujem. Igraću, verovatno ako nađem ekipu, za sad imam 2-3 ljudi, tako da mi fali još jedan. Ako hoće neko da igra sa mnom na tom turniru, samo nek me zaprati na Instagramu, nek mi iskoči, zapratite i organizatora tog turnira kako biste, jeli ako biste htjeli da učestvujete na tom turniru. 1000 dinara, znači jedna ekipa. On je meni jučer rekao da ima oko 19 ekipa, tako nešto. Tako da tog 9. februara ću igrati, budite humani, pokušajte i vi da igrate, nebitno je ko će pobediti stvarno na turniru, bitno je samo da sakupimo što više novca za tu njegovu bolest, da se on izleči. Tako da snimat ću taj ceo turnir, zapravo navijači će snimati, ja ne mogu, vidjet ću nekog tamo da namestim da mi bude kamerman. Tako da to bilo to, znači 9.2.2019. školska sala, Zokijeta igra turnir. Molim vas, znači što u većem broju se javljajte organizatoru. Ako hoće neko može da igra u mom timu, znači nebitno je samo da sakupimo taj novac, budite humani i to je to. Još jedan veliki pozdrav za Ivanu Miletić, do sljedećeg klipa, vaš Zokijeta, vidimo se.